what improvement would you like to see in civil hospital Mon? Cinema speech hard good do. Moi reply gurle mon thaka nai de. Ki bole I moi ignore group pare but still into that has been disturbing me in deep inside na. Moi get hard crazy do brother. Bring some change. Amana dukes kan moi grievances kan share gumen je. Amana public kane phal guru mons na. So holibi moi common jado abnenge na take a moment. And echo phapna guru na. Mola perspective phapna guru tala perspective phapna guru. Now before you do anything na ina gule phal. Tan comments probably kill because they are all frustrated. Tan frustrated fena jado. Hello guys, welcome back. Aji the brother talo to lock paina ase. Moi tai osor aji kile lock paise gule tai last time previous video de tai hospital nimire tai video ekta amen de phalo nimire panaise tai aro tai na panare public khan isi support thakje to aro tai do video delete kori dise to do bijre public khan aro isi bia ba khan isi thakje to itu nimire tai video kile delete kora ase aro tai ki hoina do video delete kori dise itu opore ekta duita holi amian chani lo nimide viewers khan osor de bia paina na thagyo nimide moi achi na pongina ase to firstly brother lok introduce kori dibam. First brother thank you so much te. Moi na apna channel ke awale chance de na. Kushi paise aro konsta moi do wanglem ase aro moi la channel do wanglem naga ase. To najana manu kan na koi die je aro moi recently this time in a college khatam hua sab na thaki je to moi short pen mo na jane die je. Thank you. So what do you do in your daily life? Apni ki guri rage? The left do konsna the college side thakse college jaina na part time na YouTube ku thakse to recently this month mo 2 years complete kushi YouTube journey na to nana thaki je aro at the same time parents can give madad kurina na ina thaki je. So what is your biggest goal? Amnila biggest goal to ki is? Konsna I'm like interested into I'm more into business like rather than government jobs. Business ke prefer more because I prefer freedom rather than being like controlled halap to life to freedom na for dilo mola thought to do mola mentality do but I don't know about coming days but for now to mola mentality na je aro at the same time as a responsible citizen I want to do something good for our people man Nagaland manu kanina like to ekta phal good yo mon je it is mola goal do. Acha, thank you so much. So how many family members are there in your family? Mola family okay do moi I already mentioned korna I thank you for the question anyways amni koi disi do odi disi no moi share video mando small family is so I have my parents be thik ase by the grace of God mera grandpa grandmother chaje US year na chaje mera bhai dida ase aro my sister manina ase sister to married je Acha, eta tak to ina je so last time hona jo amala bimar kina amala bimar hoy idu gane bishi hectic jaise je na ekdam mon shanti na paina. Acha, aro mula ma bimar hoda jin hoy dimapuri bi people bi jaise last years na mo bacha dum bare tai bimar in start to like since from 2006 pa na moi jana tak de moi man ekdam bacha thakse dam ri dam bolo pin start pin da jado na bimar na tai bi restless na ajili tak pin thaki tai to ekdam family de sabi amala family members ekjun ekdam ina thakse lo man bi mon aram ekta nai na which amma ekta ase amma ekta dikhina mummy bikhai ekdam ina tangor jaga de le jona bare konsna ekdam poor background ba ase poor family bana to idu ane ekdam ina tension le ase holi next week parise bole ina man discuss krise man parents man na moi mula paik bi bega dole krise na so option nai na so life ti do man ups and down thake na to ida to moila lowest stage moila life ti de na so family bi na problems hai ro laptop do na so konsna apni hodi dise to mola paik ti bi moi mola video de bi ikune ko paro moi mola video de bi ko na bi lecture time le na discuss kune na moi jani se amando paik te kimi khushi bachu na mando na aro paik to kiman important ekta je lebi amma kane moi na sacrifice ko patna go je kunba interested manu ase bole do
moi ke contact kuro paro Hmm. de mula Instagram mula link do pathai dina moi ke DM kuro paro expulse de expulse white donate for views so ina mula dukpi na apni koram de na ina share kuri ase moi last last time हमने जो हॉस्पिटल निमिरे हमने वॉइस राइज आउट करिना हमने फाइट करिना आसे पब्लिक निमिरे ना तो पब्लिक खान तो एकदम खुशी बायना थाकजे तो आपनी पब्लिक खान इमान सपोर्ट करिना थागा माजोडा आपनी वीडियो डिलीट करि दिस ना आपनी दो वीडियो दे किले डिलीट करि दिस दो जाने बोलो मन आमिन ना सब मन acha itula do moi clearly mention kuri dia na aru mula video do moi clarify kuri dise public san la apna koi thako du sabte moi video alba mula video do explanation di dise de still in my record koi do and once na moi voice kuri for our good public welfare gani na man duk pa dikhina to idu kura bichide do man meeting thakise meeting thagina with the presence of DC man mona DC NGOs kan sub involved na de KU KSU kiniske doctors kan involved na man palwa na meeting thagina palwa tak consult guna palwa matter do na kodum guse na video bi na delete guse kilole tambi under processing das na so moi of course moi do voice guse kilole aman perspective share guse man public's kala point of view kori tate meeting ga jaram de aman bi tak na konchna interact kodam de chanule parise ta other side pi to on the other hand tan the best right guse and then tan la kotha na sabte to everything is under processing na processing das na so in a koram de I see the goodness in them usually I tan bi man gane mal welfare gane they trying their best na so do an tak mutual understanding bra video na let guse and then let's hope and pray for the best in I go na acha thank you what improvement would you like to see in civil hospital mon हमने की तिखिबुल मन जायसे ते हमने फाइट करा बिजिरे इम्प्रूवमेंट की निगा तिखिबुल मन जायसे ते सिविल हॉस्पिटल मन लागे ना तो अलग कोइ दि अच्छा थैंक यू सो मच the question gardina so mura thoughts share good do to brother guse mon la civil hospital na really mula thought do not just mon civil hospital de aman I think manula comment section kan sai sapte aro moi thapna gra mula assumption bi same hola se so all over Nagaland hospitals kan do no weakness trust ni gina kilo gole ida aman nisna por man khulu bisu duk paido itu one da it was any weakness to moi common jado like ekdam high level na paile bi parata publics kan gane follow gane elite basics na parata itu one do so evil kurle phal thakle phal na itu hospital na supposing all public san busti ho jam de treatment kan gane aram de अलग-अलग जगह रे पथाई थाके नै दुवन एनी सिटी प्रॉब्लम सोदा थो गने ना किलो सब मन दो लग्जरी हॉस्पिटल्स को एफोर्ड करना पड़े दो तो अजियाली दो जानी से लाइक मनी टॉक्स ना मनी मैटर्स ना पुते लिबी सो और मनु खान स्पेशली मनी ना एफोर्ड करना पड़े ना तो इदु गने दो म कॉमन जदो ए पर तक फैसिलिटीज kan दो इसी ओवर वाला ना पड़े लिबी para tak ना ina improve ku dile phal mula thoughts to not just mon but all the hospitals na Nagaland making hospitals in la to idu common se अपनी गेता कोलो मन जारो dia second वाला वीडियो हमने बनाइसे ना वीडियो डिलीट करि दिया बिजि तो बिजिरे हमने के दो कमेंट्स बिया दो पाथायना बि दिखिजे कुंदु बांदो इतिया तक तो हमने फाल कांदेनी लोइना आहायसे किलोला अमेन की फाल होलागिना तो लोइना आहायसे तो इतिया कमेंट्स इनागा तिया खनला ओपोरे हमने एको मेसेज दियोले मन हिना ना okay I for sure na so first to of course like kon is na aman na sop la perspective to aman la mentality to dunia de kiman manu se so mandora lag de I understand their perspective as well pole pi moi ke deeply sentiments hurt ku dia na moi ta comment thak je moi ke goise like everything I'm doing it for likes personal gains views na so moi sentiments pi hurt ku di do moi reply gurle mon thaka na de ki bole I ignore group pare but still into that has been disturbing me in deep inside na moi ke to hard pressure do brado to ne moi express ku dis na sorry moi video do mention ku she like aman as a content creator abni content creator we know how to grow our channel or kila la way de grow our channel to go to we know that na but moi do kurado I have so many options but still then I'm choosing this one because I want to bring some change amala duks kan moi grievances kan share go manze amala public kan
phal guru mons na this is not the content okay Yeah, yeah. this is my feelings and then public the grievances kan na Mm. content gane gole do I have many options na supposing entertainment kan or alag interesting videos kan tade consequences kan na thage na Mm. manu kushi pai na don I can do it na but Mm. still then I'm choosing it because I want good for people na Yeah. people I have concern for people don't I do curious day Mm. aro idela comments kan alag comments kan aise to of course moi abnian ga understand kuri dan gina I'm not against them Yeah. and the comments kula right the comments kuri say So thank you. What advice do you have for young content creator na facing negativity? Dula opodbi olop koi dibi. Ile gule itia content creator itia apni ase apni kiman itia apni ke itia koi chance na pet comments kan ki aha ge bi apni control grow paris na as a youtuber apni nisna hola kile gule do society rule grow kole do amen itu short temper na hola gi na upcoming youtuber an pishi ase ajan kile gule do inala comments ki dikhi le jhagra bi online na biya baji ki na hoina itula na ho nimire itu young content creator ndo olop koi dim. okay thank you so much mula moi bisi jani ko noi I am also like in the jodi days stage na so months of the learning stage but still then mula experience ko na so first of all moi call mon jado just be neutral hobi de gi ko mon se aro itu comments kan do I always kile gole like I've mentioned before months of perspective to alak alak ase to itu bujo lage man na so taiba kwek ta go kilo tan sob la thoughts to alak to itu ge gana paw lage itu ge neutralize kulo jano lage and then itu ge kina moi kina handle gure gole do people say it criticism but in my mind mula perspective side bado I say it as a perspective de perspective criticism no ido na because taila perspective share gres apni perspective share gres do to moi ba accept kora manu do criticism je accept na ko lage criticism je gonna expect ko jule moni jo offend ho jao do instead I should take it as a taila perspective share gres actually share gres na do lo study ko na just be neutral na na utilize ko le paro lage na do common se the moment you want to give up is the moment you need to push yourself na mola thought to do de so do ane kita ba give up ko mon jole dam do push ko de so adapt le do common se Yeah, thank you. So itia koan isna viewers kan kiman jun sai ase amila site te ami bi itia pisi learn guri ase taila advice pa to ami khan bi learn guri sakibo una phapna guri ase I only la tin dam debi naga kila line de olebi correction na line de olebi amian suru ise gulo amian mon ekta unity ekta hoina amian naga kam guribo na hoili public nimidi bi phal hobo ar amian la town debi amala district debi कुते बुस्ती रे होली भी अमियन मन एकता मिलीना काम गुरिसे गुलेरो अकी जाबो आरो फाल दिन आइबो गुना मुइदु एकता हप कुरेसे तो आमनि खान भी ताइगे किमान आमनि खान कुंदुबान्डो गुले त्याला ना मन बिया बाहन भी थागिबो तो अच्छी ट्रू मुला चैनल बा आमनि खान भी ताइगेन ताइ कलदि उना थागले भी माफ कुरि दिबदे गुना व्यूअर्स संदे भी तो कोइ दियासे तो मुजिला भिडियो इदे एन अप करबो तो आई विल ला तीन टाइम देबी फाल फाल कंटेंट लोइना आई विल ट्राई करबो ताइबे तो ताइला ब्रदर बंगलेमला चैनल दे आमनियन विजिट करि थागिबि गुना तो कोइ दियासे तो लास्ट मेसेज व्यूअर्स सन last message konisna brother we thank you so much apni ga channel ke opportunity dia gale na bishi kushi base aro dia kiman junma size na saman kan bi support kuri be ekju na saman support kurise gole man attack ta ke na push kurise gole man powerless na tai paise gole as general man nagamanu hoise to nagamanu parai ho na aro lastly moi point ge ne video khatam gudule mula thought se share gudude dela media la na so moi do social media start kado mula ekta goal ase de ekta thought ase moi gina deep inside me klole alak jaga khan ge do front end naglen khan na forward naglen khan tade do media do bishi active ase tade do TV nishna TV khan nishna na so tade do bishi na ase do only aman jaga do ekdom subjected तो अमन मीडिया खान भी रिच आउट करना पड़ता है टाइम ओकेशनली इना है क्योंकि अमन दूर ना स्पेशली अमन ईस्टर्न नागालैंड साइड ना तो अने तो मैं एक टाइम अनि दो मुन से अमन जागा ना द प्लेटफॉर्म लाइक अमन स्पेशली अमन ईस्टर्न नागालैंड खान गने ना ना
media la power to utilize krom monse positive way de na tibole media is very important na really especially in this generation na ki hulbi sabi aman jagare ekta moi saisile bibe ekta lacking feel krise so officially na ekta moi banau monse aman jagare na so kole media la power aman jane how use kushula aman so kone follow na so moi du jane diese and then konishna thank you so much na the supporters can give support pita kane da apni give appreciate kuje coming this year man hen ekilo de na unite kuina man ekilo de you know voice kule thakile voice kuro right tak support pina guro na mera thoughts do share kuri je yeah, thank you so much for your time aro এতিয়া এজ এ হিউমেন বিং মই যদি কৈ যাম মাজতে কালদিও নাবি থাকিব তো মোলা সেট পাবি মাফ কৰি দিবি দেই এইটো কৈ দিয়ে বাই বাই